Kadi kejing job kemudian burung. Bangriu kadi kejing ngiu, kejing job kemudian burung. Kidan ki boong ba kejing mi chung wei na ki bahayeng chung pi kan kata bahaya pi hadu kan no kan long kita. Bila i benda kesni bahayeng basem jogi barok ki wan men file nomination dekat-dekat bengah. Pernah barok ki bahayeng basem bat pe upai baru unung kersian bi jonga beladon na do ki arfsnem hadu menta umpat ino enga. Dongdor dekat-dekat bengah. Ngat ganu ke jinge agni kinti baga banview kelong ke jinge rengiu. Arpusan senam kiladep ki senam bapin sakri. Suakum ki ai pat ki lat ki ba mapi pi ki badang duna bat ki ba pi hapan penbahas su angke apo konsumsi. Ki ba duna benda gedai ya ki kon sama jungi. Ki kon sama jungi ki belanang la start pat ki kon sama jungi ki ba panang ba start. Agding kisni habang rung ye. Bani kendo yeng kesem juki. Ya iba kedot kikon langot sangot kikon. Ki belanang la start bamnang stadu ke bakram kam kundan sudah. Yang lagi ku menong yelam mentang di binyu i jinga binyu i bakumno. Ban create among ban create ya ga government job dan government employees mo. Dia ban create ya ga private sector. Ban ai ke employment, ding ba ga tourism, ding ba ki industries fair, ding ba ga health, ding ba ga medical. Ding bagi board bagi lenti ya kabang ide ben play kelat lenti adi bagi kon samla ji bagi yang kesem kejui kan ini. Kadang ke jigen tua ru jumpa rupi hek hong kai bakam la ane ba hek arkan sinem ngatang hapo sau penai ngane. Ga kwa ben keli kum ni. Abau ba arab ba el hek arab sinem upat la ben ai. Kita kiwi ba sau penai tangga kemi ke bapun yu kudu pat ki. Lada kudu pat ki aku kemi sau penai kuno la ben pedap ki sau penai kita kisah absad ligi sinem. Kun deka kun ke bapun ke kemi sau penai ki pat ki akpo. Bahek hapor ki minister hatungi kemi lenti ba hakane ke kenti la ka BJP kan yo khambon jingjok hindon sisa hakta kerdan. BUI ba mentang segi ngaya rekat-rekat badu union minister. Dr. Jitender Singh beri na PMO office MOS. Mentang idodkam ya ka double engine government. Delhi Modi Sarkar, Meghalaya Modi Sarkar. And AL Chief Minister.